Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka MLA jong ka sutnga saipung ka kong Santa Mary Shela kala pentip baka sorkar jala kala de banyo ya ka mangpisa ka ba arspa point praphuai klur tingka naka sorkar India naka benda jingpentre ya ka surok jowai rata chera kala pentip ba ya ka ni ka pisa la yo ha khat nyo tarik risau arja arpulai bad ya ka kam bala ai shiki arngut ki kontraktor la pentre ha ubnai leber arja arpusau hak ba dei ba ka jingmi khobor bo MP ka Shillong ula ban penyo ya ka mangpisa ka ba arspa khnai phau klur nak benda ka surok jawai rata chera ka kong santa ka loong bakan kemen shibun ladalala ban penyo sakani kamang pisa henry ha ka juko por kala pen paupat ka jinglingo bakumno tang hapo shisngi lala ban yo ya kamang pisa na markat kum ki kendon ka jushimpo de ki benai na bahap ban penbiang ya ka DPR kala penti bro badang shan na kaliang menteri rang ba ukan rat ke sangma urale ya kendu yu menteri ka sorkar India Unitin Gadkari ban kerpat mang pisa sakumba prapu khandai point khandai phoklur nalor ka arspa point praphuai klur ka balayo road joy rata shara road ka long ka very important road pop state jong ma because ka connect ya ka kiwi ki state ma te kalong ba kani ka suro kala yo sanction arspa point praphuai klur ha ubnai October minim sinem arajar hulai khatnyo trik na maglang te kala yo sanction na kutu pora spa point praphuai klur nang tapat ka government jong state government jong ka Meghalaya marchen yo la pen yo ka kala kot tender nang tapat la yo ki allotment artily ki contractors nang tapat ka kam kala yan dadu ubnai March I think 22nd of March was the kilas dang ka kam na national highway na from Chuai to Ratachara nang tapat kani ka kam kalayat mentah nalai iba ki pajba jungi kila protes kila ya agitate mo tang ba ka kam kadang yat haduk mentaro te ki contractors ketu kapor ki ru perslap kimla aga bantre tang ba we as government hapo kani ka state jungi kiran ki ba ki de bantre be yimsha ki banshong ki haptre tenang tapat hadin pada yo sanction ketu honorable CM Jongi sekonrat ulale cha Delhi ula pan biang ke additional amount prapu khandai point khandai pokor ulale ula pan mentah ke DPR ula depan kre tekila kadang long ha proses kani ka surok kadega penyai daga NHI ke agensi kadega NHI tementang yang up sakata ka ayumo sakata ka nginyo kata prapu khandai kro tengah long confuse kendiat ba ngai ba Mahamedia kila ong ba ka honorable MP Jongi ula yo sanction aspa khandai phokor ngak sio kermen ba da yo additional amount ya kator aspa kror baladip yo tingi sio komen ken ni sio komen balaya wanra development shushu ma tada I kuble yo honorable MP Jongi ba ula wanra sakata ka way ke additional amount 290 crores dan tangkata ngiyal I ke kam kadang yat hi that we hope that ngi tre ngi borok ngi representative of the Hebrew ngi tre nam ta ki pajba na ke jing bha jong ki pajba kuble shibun dada ulapan additional amount ya kata kenya OP la yo arspa kror lada honorable MP Jongi ula yo biang aspa khandai phokor tengla kemen susu ndir tangata hi long ya ka state government kanda pengkreat DPR especially kum gini project bahe oh shanopi ya kata te dayo tangkata ka DPR ka shimpor ba ka shimba system chobna ya apu kalong depends ka por ba sagawe ru ni habut din kata gawe ka DPR ngimla ban prepare shisngi arsi ka shimpor ban prepare hablet survey no chano one by one te kumnungin yo sanction within CCRC yimna alaman yo timur kani ka jingni news report ni ba MP Jongi ba menta penyo tang hapo sisngi ula ban penyo do 290 crores atu ka donong rem em klem di DPR klem gini ki kot kislah dan kam kata te kam donong rem ra kade ba ngamtip belai ki penmi ka khobor kum toro tang ba kade ka ban penbet ki ba na ban menyelam ki ba asya ka bamdai
Takade ka barong pi. Kamde ni long mi kman ni de ban yelam ki pan ba. Syaka ba Dalam de. maklah. Ni de ban yelam ki pan ba haka bede shisha man yu i kata ka reality ba ila de black ni pen i ke kot ke slage. Tanga tai. Hapor khat new tarik u banai shipho araja akulai. Kisdang tripat dudu arko afrik u banai mach araja akusau. Tak kata ka de ka commencement jong ka kam jong bini contractor. Kini kan second katura Additional additional 89 crores. Ketu pala yo sanction yang. Pat yo ke sanction. Kadang iat ke DPR kalau DPP, kadang iat ke proses, ke prosedur kalau ke pejerong ba. Kan Long kumbaga long mentah dang yok be 200.81 crore. Yes. Kata ni sa prapo kandai point kandai po pro. Kadang isa kata. Ki release the installment wise or Ya kata tadi ke prosedur jong ke department tengin lah kan bertanya kata mo. Tanpa kata tapi ya keren bat ke department lane bat ke NHI. Tang kata ya. Kong ni is chief minister jong kami dia untuk meeting kat kari minister jong road transport apa Akusau. Berarti orang bayar tu ke aspak sampai kulur lagi din ba UCM ni akan duduk. Ini yang confuse sebab kata orang di aspak poin prakuai tak sekali ke aspak sampai kong. Ya kata ke de jing shisha ba UCM ulalek ban keren. Tang ba ula klub lang bat kato ke prapo kandai kror tharai. Tang ba actually ngila yo aspak kror kata ke de ke sanction amount in 2023. Tang mentah ke prosedur kadang ya prapo kandai kror kadang ya mentah. Pat yo ada kata. MP ke VVP kali 290 crores. Yes. Terkemat ada kalong kemalong. In total ngin yo 490 crores. Tagadaw okay. If it's an additional amount, we are so grateful to him. Yung siyo kuman kin na yo kata shushu. Kan long sauce pa. Kanay po kuro. Kata tahap ay kublay yung MP jong. Yes.